Dagiti SARSARITA ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti SARSARITA tayo anapauluan. Ti ubing ani Jane. Adamay sa nga ubing anasaririt kanalaing. Isu nga apapalan dagiti kaadalan na kan dagiti pada na nga ubing. Ngam di na ipalangguad dayta akinasaririt na. No adda mga pakankwana di na tutupan. Iti maysa nga aldaw ket. Class, inton bigaton ti quiz bee competition amaangay iti kabangibang apagadalan. Amuyo mo't ani Jane, tinapili may makisalip. Saan ka di? Ma'am. Gidawag nga rod atulungan tayo ti classmate yo through prayer. Ikararagyo, asapay lakuma, ta isu ti mapagasatan ang mga bak iti dayta pasalip. Okay? Yes, ma'am. O, sige. Class dismiss. Jane, come here. Apay, ma'am. Inton bigatan ti panakisalip mo. Di kan agree-review inton rabi. Tapno lumag antiriknam. Maturog ka masapa. Kan kang ronaan ti amin. Agkararag ka. Wen? When, ma'am? Sige. Agawid ka nga rodan. Kat aginanakan. When, ma'am? Oy, Jane, nagbayag kayo mata nagsarsarita ka ni mama. Talaga si kamot ti paborito na niya. Ni, apay ngay akastamat tanti bagbagam, Sharon. Kasanumat ngamin, si kalatan ti kay kayat na makisalip. Kabaulak mo ta, ngumno apay adinak kayat. Sharon? Kitag man no mga baka. Sige, nukas tati kunam. Umuna akon. Sige, umunakan. Gaputa si kati paborito ni ma'am, lumaslastog kan. Kitag man no mga baka. Jane, anak, apay nga da ka pala dito'y balkon. Ingka maturugan, tani rabiin. Ha? Agsangsangit ka, anak ko. Nanang. Apay, anya ti pagsangsangitam. Gapo iti imbaga ni Sharon. Nalaus tigura na kanya. Tasyak ka no ti paborito ni Ma'am Grace. Kasta timbaga ni Sharon kan ka? Winanang. Iso nagdagsan tirik na. Makikwiz bi competition akpay mat nga rod inton bigat. Ay na anak ko, saanin aday tati panunutam. Tinapatag, si kati dinutukan ni mamyo ang makisalip. Ala, ingka kat maturugan. Kat agkararag ka. Tasapay lako ma, tama nga baka iti dayta a competition. Sapay lako ma, tama nga bakak iti competition. Tulungan na ko Insan, po. mabit lang. Si kamat gayam insan. Apay, Mapan ka makisalip? Saan? win insan. Lalaingam minsan ha. Tawara siya ti mga blowout kun ka. Nung mangabak ka. Ha? Win! Ikarik day ta. Ibagak ka ni tata nga parchin na ti may sakal din ko. Nung mangabak ka. Tulungan na kiti kararag ha. Ikararag mo. Asapay ko matasyak ti mapagasatan ang mga bak. Win ka di. Lalaingam minsan ha. Good luck! Sayang. Saan asyak ti tapuan? Anyamat din. Nakababain ka dagiti kaadala. Umayan diti ayan ko ni Ma'am Grace. Agawid kami siguro. Jane, congratulations! Si kati top 4. Agluluwa ka? Sorry, Ma'am. Saan asyak ti tapuan? Di ka agsangit, Jane. I'm still proud of you. Gaputa,
Top 4 ka. Kaya't naasawan, nalaing ka. Ma'am? Oh my ka. Ag-picture kayo kano kadagiti kakadwam. Sige, punasan mo dagiti talwam. Di kan agsangit, Jane. Nanang! Aping agsangsangit kamutan, anak ko. Kumusta nga itipan nakisalip mo? Taporak lang. Ha? Ay na anak ko, congratulations! Mayat dayta. Anyang iti pagsangitam. Mabainak ngamin kadagiti kaadalak. Nangruna ka ni Sharon. Ay na anak ko, awan ti rumbang apagbainam. Agasam dayta, si kati maikapat. Kat masigurado, maragsakan met ni tatang mo. Ken agyaman ka iti apo, taimpaay na day taakin na sirib mo. Di ka kumaagpalpalanggwad, anak ko. Kunakon kat, saan mo akabailan? Naabak ka, may kapat ka laeng. Sharon? Nga mas daawak. Ipaspasin dayag nakalatan ni ma'am. Ngam no siyak siguro ti pinili daan nakisalip. Amang ano siyak tinangabak. Nagsakit matan ti kasta pa nagsasaom. Agpay sumat. Paborito na ka ngamin ni ma'am. Iso asika ti pinili na. Ngam di ka agipulpulong Tano aramidam ti kasta. Ipulong kamot ka ni mama. Guston, Sharon. Panawan na kun. Basta, di ka agipulpulong ka ni mama. No di mo kayat. Nga apaan ka. Ni, insan, apay nga da ka dito sirok ti kayo. Ingkamot makay ayam Ha? Agsangsangit ka insan? Madi ngamin tirignan. Taporak lang ngamin. Oh, di ka awatan na saan ka naabak insan. Tama ikapat ka, idinto tanagado kayo anak isalip. Anya pa lang ti sa pulang mo Nalaing kakit di Kasanumat ngamin. Nasakit ti pa nagsasaon ni Sharon kanya. Ha? Anya timbaga na ay insan. Guston, di mo damagan insan. Basta, bye-bye anak pailaang ditoy. Kay kasanaw dyanay, nangabak ka day ni insan mo adyan. 4th place lang ni insan Jane, lolo. Anya nga iti makunayo? Mayatin atikas jay apaw, nasarire tinsan mau. Kasanaw, jay ko nam nga ipablow out munto akaldeng no mangabak. Saan kumot lang ipaparti, lolo? Tamay kapat lang mat ni insan? Siyak man nga rod ti agkid daw apaw. Anya day ta, lolo? Makasidsidaak iti kaldeng. Iso nga inkaman ti di alaen ta parjentan. Saan lolo? Tapartsuk to day dyan, no adati isilibrar ko. Nukas pangarigan adan tumot pasalip apang abakak. Mangan ka, Jane. Di ka agbabain, balasang ko. Agyaman na, ma'am. Ay, wan gayam. Iso nga inawis ka ditoy, tada napatag nga ibagakan ka. Anya dayta, Ma'am Grace? Adda ngamin ti umadanin a fruit carving competition diti pagadalan tayo. Kasta ka di, ma'am? Wan, kat pagsasaritaan mi kadagiti padak aman norsuro, no asino ti dutukan mi amakisali. Kat amom no asino? Asino, ma'am? Sika, Jane. Ha? Ma'am Grace. Diyak sa kabaulan. Iso amang kita kailangan iti sabali ang makisalip. Saanan asyak? Taamangan no maaba ka, kat nakababain, ma'am. Di mo ibagati kasta, Jane. Di mo ibapatibagim. Ammo mi akabailam. Iso amanipod ita. Panunuto mo no anya aprutas, ti kayat mo akitikitan. Ma'am? Jay ko na akong Jane. Ammo mi akabailam da ita.
Iso adi ka mapukawan itinamnama. Talaga ang masurunak iti dayja Jane. Kastamat ka ni Ma'am Grace. Nilatan Jane ti paborito na. Kabaulak mo ti inaramid ni Jane No apay adidak insalip. Nilatan Jane ti kayat da. Maturog ak man lang. Naimbag arabiim, Sharon. Adak kalat anak parang kanyak babae. Sino ka? May saak nga engkantada. Amok ama ditiriknam, gapo iti apal mo. Adamet laing mo. Ngam apay adi mo ammo nga aramatan. Tilatan kinalaing ti dadduma ti apapalam. Isu atap no saan amapukaw dayta at alugading wenno kinalaing nga adakan ka. Agbalbaliw ka kuman, Sharon. Saan at ipadam atao tikit kita umlatan. Nasaysaya at mutlaeng, ano anyaman ti adakan ka akinalaing, isukit din ti aramatem. Tapno sumaya at pay ti panagbiag mo. Ubing ka pay, kat ado pay tinasaya at amaaramid mo. Iso apanunutem ko ma, ti pagsayaatan ti sabali a tao. Saan laeng at ipagsayaatam. Isu nga agbalbaliw ka kuman, Sharon. Tapno saan amapukaw ti addaken ka at alugading wenno kinalaing. Ken laglagi pam, di ka kuma agpaspasindayag. Agpakumbaba kalatan. Anya tay chay? Tagtagainap lagayam. Ngam, kaslakpay so tinay tagtagainap ko. Apay kastoy ti marikriknak. Anya ti kayat asawan daytoy. Sa bali man hindi panangkit kita ni Sharon kuninsan ko ajay na. Mapanak man itayan na. Sharon, apakit kita manininsan ko Jane, Mabainak naminan kan kuana, Johnny. Oo. Amangan mo't no nalaos ti apal mo kun kuana. Atay bagakan ka, tamangan no di mo pa amo. Iso manen tinapili ang makisalip iti umadanin na fruit carving dito pagadalan tayo, tap na mom. Wen, amo kon dayta, Johnny. Ket, apalam manen ti kasinsin ko? Saanan? Agbalbaliw akon. Katsapay ko matamamati ka kanya. Kandinak mo't gurguraan, Johnny. Umadanin ti fruit carving competition iti pagadalan mi. Ngam, pampanunutak pailaan. No anyan to aprutas ti alaak. Ngam, pinyamat ti kayat ko. Iso nga ison tulangan ti alaak. Ta iso tikitikitak to. Pagbalinak to akas lakalapati. Wen, kasta ti aramidak. Angam, kabaulak nga ta? Padasak Sa bagay, kuna ni nanang, ano anyaman ti adda kanyak, mabalin nga iso ti aramatak. Tapno maaramid ko, dagiti kayat ko nga aramidan. Basta lakit din nasaya at abanag. Kan, inikan nakmat ni Apo Diyos iti sirib. Iso nga amok, kabailak nga aramidan. Ipakitak a kabailak, tapno dinak uyawan ni Sharon. Wan, amok at tulungan nak ni Apo Diyos.
Jay kunakon, anak ko. Agkararag ka, sakbay amang rugiti salip. Nanang, kat ikararagan dakmat ha. Sapay ko ma, tasyakmat ti mapagasatan ang mga ba. Uwan, anak ko, uray di mo ibagaday ta. Kasta ti aramidan mi kinitatang mo. Kat namnamaan mi, mapagasatan ka. Congratulations, Jane! Sikat ti champion! Agyamanak, Ma'am Grace. Nakapimpintas ti kinitikitam a prutas. Dayjay isutikit kitaan dagiti padak ama maestra iti kabangibang a pagadalan. Kasla ka no pudpud no akalapati ti inaramid mo. Thank you manan, Ma'am. Jane, congratulations. Talaga ang naglaing ka. Agyamanak, Sharon. Idol ka, Jane. Kat pakawanan na kadagiti nararamid ko kan ka iti kalabas, ah. Pakawanan na. Di kagdanag. Awan kanyak dayjayan. Kasta ti pagwadan nga ubing. Saan nga ginginura? Kat no addan mo dun umay apasalip. Dua kayon ton a makisalip. Ha? Agpay sumam? Wen, Sharon. Basta, di kay agap-apa ka ni Jane, ha? Agtinulong kayo kit di adwa. Ma'am. Wan, ma'am. Nalaos aragsak ni Jane, taiso tinangabak ubing. Kat mayat matan tipan nakilangan ni Sharon kankwana. Iso nga oray la nakasangit itinalaos, aragsak na. Iso aday ta akinasaririt, kat di tay kuma ipasindayag. Ngam ket di aywanan tayo kuma, tapno mataginayon tiranyag na. Kat agyaman tay iti apo, ta inted na day ta agamang tayo. Bueno ubing, di ta tinagibusan ti SARSARITA tayo, ngayon surat ni Romel Sarmoyan. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Diyos. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.